Yes, apo. Hopefully, agtultuloy dito yung napintas nga taray ti pinagkampanya ta until now, a green category mo iti Laoag City, awan mo ti na-report kanya tayo nga any election related incident. So please lang apo, itultuloy tayo dito na rugyanan tayo nga napintas kinatal na nga pinagkampanya. Antay mag-i-endorse sir kung mato ti category na adda ti napalabas na gustong harassment. Awan na po, hantay pa nga may recommend because iti pinagkita tayo together with the PNP. Han mo pa nga kasi ka-intense political rivalry dito in Laoag City, and we are doing our best together with the PNP nga nataltal na po iti agbalin nga remaining 27 days iti pinagkampanya po. Unless o ti physikalan sir, antay ma-i-recommend. Yes, apo, at ang amin digay parameters na no kaano lang ang mabalin nga declare tayo iti sa bali nga category, but as of now considered peaceful mat apo iti Laoag City. Dikiti ACM